Dečki, smo mi sigurni tu? Vi ste sigurni, ali mi nismo sigurni baš. Da, znači morate se ipak malo organizirati. Mi se čekamo policiju da dođe, da nas stavi lisice, da nas otpelja nekom. Da, nema ih, a? A nema ih, valjda se boje nas. Dobro, jel se to meni čini ili vi malo odskačete od ove cijele priče, a ako sam u krivu, onda mi pojasnite o čem se radi. Radi se da smo malo oživjeli prizore iz Drugog svjetskog rata, dakle, sjedimo u Vilisu, model MB, ovo su uniforme koje su bile isto u Drugom svjetskom ratu, ali replike, normalno nisu original ne bi vjerojatno izdržali 80 godina starosti. Inače, mi smo fanovi dakle ovakvih militari vojnih vozila. Idemo po svijetu s njima, putujemo od Češke, Francuske, Njemačke, Italije, Austrije. Ove godine idemo u Udine, u Italiju. Prošle godine bili smo i na našem Visu, gdje je bil aerodrom, Rafov aerodrom. I onda smo malo tamo evo te povijesne slike opet oživjeli zajedno sa nekim prijateljima iz Visa. Šta je specifično na ovom vozilu? Pa, ovo vozilo je karakteristično po tome kad je bilo multifunkcionalno, dakle pogon stvar 4x4, ne, također brza, spora brzina, 2000 kubika, 60 poljskih snaga, 980 kg, dimenzije da je moglo stati u neki aviončić i drilicu, da je moglo se spustiti s padobranom. Proizvedeno ih je oko 650.000, od toga još nekih 300.000 ih ima. Procjenjuje se u svijetu koji su sačuvani i evo, koji služe za ovakve izložbe oldtimera. Ovo je vaše vozilo koje ste uredili ili ste ga ovako nabavili? Ne, ovo je vozilo uređeno, mi smo ga uredili, ovo je naša radionica, dakle uređujemo ovakva vojna vozila i za sve druge koji imaju takvo vozilo, ako nisu u mogućnosti mi ga možemo urediti. I evo, samo za kraj mi se predstavite sebe i prijatelje. Ja sam Vladimir Stark, Dragutin Gotal, mi smo članovi Oldtimer kluba Turopolje.